Nang sumayang subuh 2 rakaat ko memulai pertama Nabi Adam ko. Nabi Adam nyo mencuri buah kuldi dalam surga dosia di Tuhan kateh dunia. Seorang dicampaan ke rahmatori duit, seorang dicampaan ke rahmatori mati. Setelah tu bertamu di Bukit Jabal Rahmah, Padang Arafah, Makkah Mukarramah. Besok kita umrah kindak tu Pak. Dibuat di Jabal Rahmah tu. Nanti musajid Jabal Rahmah tampik pertemuan Nabi Adam dan Setiawan. Dibuat sinan tu Pak Ibu. Kalau bisa nasuk sampai ke tugu tu benar Pak. Di sinan tulah Nabi Adam memulai sumayang ko 2 rakaat dulu. Sumayang subuh tu waktu aku. Iaitu mensyukuri angok tu naya. Tu mangko sumayang subuh ko 2 mak. Dek kano iaitu mensyukuri angok tu naya. Angok ko kan 2 je mak. Cik tun. Cik nanya. Cobalah kok santanan naya ya angok ko nama tun bagati. Naya ya na boy bida 2 tu dah. Konda mati dah mai Pak. Berarti hati dah sumayang subuh nan 2 rakaat itu mensyukuri angok tu naya. Orang kalau nak selesai sumayang subuh itu Pak Ibu mangko bermasalah jo angok masalah jo angok tu Pak Ibu 2 je. Nan pertama sasa angok sebelum mati, nan kedua Bapak Ibu payah tak tikalo ka mati. Tu dasar itu sumayang subuh. Nan kedua sumayang zuhur, memulai pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyoman nabi anak Ismail alaihi salam. Nyo pas manabiah do Pak Ibu kiro nda anak tadabiah do. Anak tadabiah nan tadabiah domba. Di mana tu gue tong kuat nanti bawa caliak ke Bapak Ibu. Ado tu gue tu tampe panabihan Ismail tu sinan do di Makkah tu tampe. Di sinalah Nabi Ibrahim memulai sumayang 4 rakaat. Sumayang zuhur tu dewa mensyukuri 2 mata 2 talingo. Tu mangko 2 tambah 2 tu mangko ampe sumayang zuhur ka. Mensyukuri 2 mata 2 talingo. Nan ketiga sumayang asar. Sumayang asar ko memulai pertemu dulu Nabi Yunus. Nabi Yunus kokonyo lari dari kampung nanya kata kapa berjalan tiba kapa tengah laut kapa banti angin putih beliung datang hujan labe nan Nabi Yunus ko diloncian ke dalam laut tiba dalam laut dimakan ikan paus tiba dalam paus laut Nabi Yunus berdoa doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu doa Nabi Yunus itu. Lampai puluh hari, sampai puluh malam dalam poi lawak dimutahan di lawak. Pas dimutah lawak tu waktu asar. Nabi Yunus kuat, Nabi Yunus sumayang ampe rakaat. Sumayang asar tu dah waktu angku. Mensyukuri 2 tangan 2 bahu. 2 tambah 2. Tu mangku ampe sumayang asar. Tu dasar itu. Di nan kampe sumayang maghrib. Memulai pertama dulu Nabi Isa bau umur 33 tahun sebelum diangkat ke langit nyo sumayang dulu 3 rakaat. Na sumayang 3 rakaat sumayang maghrib ko apa dia mensyukuri 2 lubang duang, cie lubang mencuang. 2 tambah cie tu mangko 3 sumayang maghrib. Nan terakhir sumayang Isa koko Bapak Ibu memulai pertama Nabi Musa dikajari orang kafir lagi. Setelah tu salamai Bapak Ibu sumayang isanya 4 rakaat. Sumayang isa kedua tongku iaitu mensyukuri 2 paha 2 kaki. 2 tambah 2 tumang ku ampe sumayang isa ko. Di Bapak Ibu tumang ku sumayang ku nan tubuh. Tumang ku orang dak sumayang dak orang nama orang tu dah. Tu gaji tu. Ya, mamang ko dak orang tinggal sumayang subuh samo dak punya ngok. Tinggal sumayang zuhur samo dak bamaton dak batalingo. Tinggal sumayang asar samo dak batangan dak babahu. Tinggal sumayang maghrib samun dak bidung dak memuncuang. Tinggal sumayang isa samun dak bapahon dak bakaki. Liurang nama lain? Tidak dah. Tinggal sumayang subuh mana samun dak punya ngok. Urang dak punya ngok urang nama. Nama lain dak punya ngok tu. Urang mati nama lain. Maniangko nama lain nah. Mai nama. Kalau durang selawat dulang tu Pak Ibu tu lagu dia tu anak ayam tu 10 dia tu. Anak ayam turun 10 di 1 tinggal 9 berpisahnya dengan tubuh tangan orang lipe ate badan. Berpisahnya dengan tubuh tangan orang lipe ate badan. Anak ayam turun 9 di 1 tinggal 8 tangan orang lipe ate badan orang mancabiak kain kapan. Anak ayam turun 8 mati 1 tinggal 7 mai orang tungkui kain kapan maer yang mai dalam kubur. Anak ayam turun 7 mati 1 tinggal 6
Mai-mair yang dalam kubur, kondak beramal kalam-kalam. Anak ayam turun 6, di 1 tinggal 5. Kondak beramal kalam-kalam, kalau ndak balambin masuk neraka. Itu lagu saya ulang dah, Pak. Anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 4. Kalau ndak balambin masuk neraka, kalau ndak balik kate dunia bakaki ampe. Anak ayam turun 4, mati 1 tinggal 3. Balik kate dunia bakaki ampe, badan babulu kasadonyo. Anak ayam turun 3, mati 1 tinggal 2. Badan babulu kasadonyo, jauh masuk ke dalam imbo. Anak ayam turun 2, mati 1 tinggal 1. Jauh masuk ke dalam imbo, bila tiba orang babu. Anak ayam turun 1, mati 1 habis kasadonyo. Bila tiba orang babu, jauh masuk ke dalam imbo. Kain basahan dibawa mandi, dah sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, haratonan banyak tinggal jo orang. Tu lagu saya ulang tau Pak, lagu ku lah tak enak. Jadi Bapak deh, Bu, kau mau kasih tinggal sumayang semua dah. Kamu deh tu. Di mangko daripada itu Bapak deh, Bu, tinggal sumayang subuh tu model. Oh, tinggal sumayang zuhur semua ndak ba mata ndak ba telinga. Tinggal sumayang asar semua ndak ba tangan ndak ba bahu. Tinggal sumayang maghrib semua ndak ba hidung ndak mencuang. Tinggal sumayang isya semua ndak ba pahu ndak ba kaki. Tu mangkue orang kalau nak sumayang dak orang nam orang tu dah. Tu kaji tu mak. Adi mangkue Bapak Ibu nang pantiang bana, awak barang ke umrah awak nang kerja pui Bapak Ibu ikin tu adalah ba mantap amal ibadah awak sinandu, ba lo tibo di rumah mantap amal ibadah awak. Seluruh amal ibadah awak mulai awak akal balik Bapak Ibu sampai awak meninggal suak diterima di Allah Taala amal ibadah ko ne. Kaya tu ni awaknya tu. Kalau diterima di Allah Taala Bapak Ibu, untung-untung namanya salamai awak di dunia ko sampai ke akhirat. Di Bapak Ibu salamai dari dunia sampai ke akhirat ko Pak Ibu iko adalah lain dan tak bukan ada 5 kategori patamu baiman kadu bailmu ketiga beramal kampe sehat kalimo aman. Di mangkue Bapak Ibu aku nang pertama dari katuan dasar sumayang. Nan kedua Bapak Ibu awak harus tahu sifat sumayang. Sifat sumayang ko mak. Nan sifat sumayang ko rukun 3 baleh. Tu apa awaknya itu? Kalau ada suka kalau bapak jangan baramulo rukun sumayang itulah yaitu 3 baleh para karo. Mano-mano yang 3 baleh para tamu. Niat nan kaduo tagak badiri batu nan katigo takbiratul ihram nan kaampe membaca surah al-fatihah nan kalimo ruku' nan ka-6 niatidal nan ka-7 sujud nan ka-8 dua antara 2 sujud nan 9 dua yang kemudian nan 10 tahiyat nan sabale selawat nan 2 bale salam nan pertama 3 bale tarati sarato tumaknina kan rukun 3 bale tuan nan rukun 3 bale tu bapak ibu yo tahu anaknya masak dawa anaknya mamang ko betu bapak ibu kalau nasifat sumayang nawak lakuan kok inyo zahir dan batin agama dia itu zahir batin dinan 3 bale tu wajib hukum luar 3 bale tu sunat nan sunat tu ada 8 bale bapak ibu sunat hai'ah namuan setelah tu sunat abad 22 berarti bapak ibu 20 nan sunat dalam sumayang 3 bale nan wajib nan 3 bale nan wajib ko ndak boleh tinggal te dah ko tinggal setek ya bapak ibu mangko batal sumayang awak lah sumayang tapi sumayang awak bapak ibu ndak nasto nak rancak dah bila tahu tongku ndak kini dah bila tahu awak kecek surah al-muluk ayat 2 allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan jadi duit jo mati pun tu apa konten bagi kamu ma yang lebih baik ni sebah mal di mangkoya Pak Ibu kalau ndak encak konten sumayang awak doh nanti di gadoan ka mangki awak Bapak Ibu seperti kain buak di gadoan ka mangki awak. Tu. Wala man. Man ana